Эми заказ кетиргенди үйрөнөлү. Товары деген жерди басасыз. Анан любой өзүңүзгө тандап товарларды саласыз. Мисалы мен азыр мындай эле көргөзүп коеюн азыр. Пищевые добавкиден любой салмоону басып коеюн. Так, биринчи точка доставки деп атат мынакей. Ошон үчүн кетпейт. Ошо биринчи точка доставкини тандап алышыбыз керек. Выберите точку доставки деп атат. Мына жерди басабыз. Самовывозды басабыз. Бастым самовывозды. Продолжитті бастым. Выбрать на карте. Или выбрать из списка. Из списканы бастым. Анан Кыргызстан, например, Баткен деп коеюн. Выберите Баткен. Любой, кайсыл, смотря кайсыл эме. Мисалы Баткен деп кое берейин. Так, Баткен. Выберите город. Выберите город. Так, Баткен деп коеюн. Баягы билбейм. Так. Анан мынакей мояктан чыгат. Тандап аласыңар да, например, кайсыл силерге жакын. Ашымы каншайды, например, муну да, примерно. Ушуну эметип коеюн. Тандадым. Анан монтип выбрать кыласыңар, басасыңар. Андан кийин гана